ren baga ta bawo wo na wo ke di go ram kel mita ka musuli ya min ja nei te ka ga jikin yor gwan ga gar ke ye ko ngwa ga ro ka jan gwa za me da man cha wolong gwan camera yo ka ba camera ga ka yo ka wa de mu te ga sup ko te ga mu ti ban sup gwa za me dong chai la la ro kuen ka dol ga chue god là nay đang quay sân là cả mọi người quạt cái bảo trùng này xiên chắc là mấy cái là khi mà nó nhal cái là khi mà nó udah cái chắc là chỉ loa của tôi con anh gạt con nó môi cứ môi nó mà goro đó con là cái chân đar thế mà thế mà nó mút đang rêu theo anh mà cái này thì biết ai cái tung mất đồ điên cái chiếc cái chuông cái mút cái quạt mà bar ngay giờ này ông khuyên chiếc cháu ấy lấy quạt một cái thế đấy là yoga mút trái cho lắm mút rồi thế mà cho nên cứ lấy mút thế mà thế cái mà nó cái đấy cái này bây giờ bên bây giờ riêng là bao nhiêu Mrs. Monica Amono I will give you the honor to make a speech on behalf of your colleague Nyang. Please, you can come to the stage and make a brief statement. We recognize your presence. I'm sorry because we really ran out of time and we could not translate every speech. So if you are around, you can make it to the stage. Or Kabibom kozin di janji kum bigat kos yang reidu bihasyeng God was in your provision, cause when hanereji, my legend wed me shafus. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord this side. Amen. My name is Monica Amono, and I want to say glory to God for this day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. At least I'm going with one word. So I want to congratulate Mr. Moot and Mrs. Moot. I am actually representing the colleague of Moot. We are very many, but they chose me to talk. Chiloy death. Ajane colleague Mut kakan bangwan ke kolat ke kel walat yan kel ke Mut baca jo ke mana ke jin bo raja ke pidan. So ajane lara tas loy de jo ke Mut we loy de tes. What I can tell Moot and Madam, marriage is a good thing. It is ordained by God. There is something that is said and it is written in the Bible. He who finds a wife finds a good thing and obtains favor. Queen mi cha po to po. Ka cha jalar ka Bible ram mi chi chek che jek che mo gwa che jek. And today all of us we are witnessing Moot. You see the size of Moot? He's a bit a small man. After 2 weeks, you're going to see a belly coming. That is what a woman or a wife causes. So if you're next to your own and the stomach is not out, please come to me, I'll tell you why. Ajani atama nen yane Mut e wood mi chiu. Kan tama ma yige de chiago. Erun mo yano jibe jegi jede tet. Yawa no mo me la to ko meta chiu kudula ya mi de bi jedu be barar. Wala o ka yane no kono taran ga chiu kude ka ngodi chiu. Ma chiu ga jimo be ba balar ji. A cost for the
death. Yeah, thank you for the brief speech. It is a wonderful speech. Thank you. We're moving to play. Yen tin cha mat gal Bisho yes young couple themselves the boy nam da come yen tin cha mat gal Thank you everyone for bearing with us at this moment. This is a special occasion for Mut and for all his friends. He has one of his friends by name Mr. Fall B.L. Otong. You are welcome, Mr. Fall. You can come and say a very brief statement for your colleague, and then we can proceed to the next procedure. Hallelujah. Okay, we should proceed to the next stage. Ban kene man ban ping ba ke mat kene shek de la pointel. Okay. The honor, in the absence of Mr. Paul Biel, I would really like to give this opportunity to Reverend Thomas Nyang. He was here with us from the very beginning of this marriage procedure. He was there when we were negotiating the dowries. And he was the one also who said this should be done in a holy way because he knows what marriage is according to the Bible. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Gan biriet ka biga kwa. Ki loy te long. Loy te long e chang wal. Gan ba tiang e ja. Kui kenya. Kan nonga jang kuin me. Karone ki wa ka kon bet. Kon mandora janon te nyuro wana. Cha banya wane. Wone ne be lada mo be lo ku ye manu tode. Manu chang cha lu jaw. Dam yi loy te. Gargai male kiloite guadin lat nani kilet ko gen mandong de lat go mut janon go ngat mi ya kwen gat gwan kana gwan nya gadunu mut janon ta kam jibo gana jan ga ramadi kaman gan muk thul gaje man me ko bawano ngara ma dan la jadwel goro bangang ba ko university ki loy te wala wona ne ki mut ja lat me ja lat je cho ko mut ke 2010 ja goro de kwen fianga jo ki chabu kwen jabu kwen gar mar katiam baduir bawo kwen ni chankel ni loa ket kama bilar gor no wona ne gan ba to ko university ba ko kwen ka gor wo jin gar ku ba ka nang duele gor ke la de ma to do me ba re jole ko wo ta ma gar ka ki tang yen to ka je te lo jo bu pol pol ba te kel ke dorian ka ne yama to do me bữa nyur chiến lên cái mal bên này nó mọi đứa là đuôi rồi mọi đứa là đuôi nhám mà cái này cái loại thế rau đấy uri đi năn rồi cho lấy giót mà nhang cái dia doara cho nhưng mà anh đi này chân cái cháu đấy mar cái nhà dân
mara kon je mut kala nyan kwer bol kan ta ma chia ma do no ken ga ben gwa kwen wal kan en pen ga ben o kan nan ga zangen Uganda zangen ga Kenya ta tem mi ga no ba le chang yo ko de no ya ga ben yo ken gwa do chi ko de ala ka po da ko ta lo ai mi di long kilo te long yena mandi bu ko no ko be jale kam dan be te ga man Amen. po da ko Thank youกันลอยนาเตะตลอดที่ก่อนก็จบกับ final stage เจ้าแม่นะแม่ไอชาดยันชาดขึ้นนะแม่ไม่ละมาไรกูขึ้นเอมาไรแค่อีเวเดนิโยเดียชาไรจะแม่ชามัดยังวาร์กกันก็กะก้อนนีนก้อนเดียนดูนูเทกอีเวเดนเวลานั้นทุบก็มักจับยังอันนั้นสุดานมีว่าวิก็แทนยันยาลใบเยอะเชือกดูอีเวเดนด้านนี้โอ้เทกรุ่นลิทกงดชิวกองเราเรียดูลกับยาราเดียนอาถ้ามาวาร์กกันแม่ยัน marriage certificate บักแควนก็ไปเอาเดรชนังแบบคำกันในดาเราดูแควนกับเราบิกก้อนไทยเบิกวันยาลขนมันยาลบิกสายทินเบิกวันกัดเด้อขนมันกัดเด้อบิกสายทินก็แค่ยอกเด้อบิเอาเดรลอกดไปอยู่สายจะ sign certificate of marriage. This is to certify that brother Mut Nyang and sister Nyagoa Sholshan in this day, 24th of March 2024, at Juba, South Sudan, enter into the covenant of marriage as husband and wife in the Church of God, seventh day. Therefore, they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. Matthew chapter 19, verse 6. Nyagoa long bu kono ka wonyam gwa de me cha gwa ku ba war ka document ba wa ta nya ken nyam nak ri de nan ta war ka ka ja ta ken ngwan dia la kon ko go chi ka bu da run aji de kan dia la gwa de me ba gwa sken ba ka thai me dan ba cha won me cha le je ko cha kon de kam nya me ku le kuen cha wo wen ka nya ma tot me yi pe nya ba che gwe che je nyal me ne mut bo amen la ro dong a jen nyal mu ni che gwe go a jen che wa la cha wen che nge je go a jen che la re go ba ling me jen che Asyang ngi nyal kan nyawa ya la. Ajen ni jen nyal la kana wen ngi nyaman. Anta mene jen nyal ba. Bi lar ba wo mi jen cho ko dong man ga ba kan gan ngot. Ajen ni jen che ngi. Nok dun anta war gak bia tan. Bi yik lar go nya me chen nok chen ba wadak. Ya syang no nyal ya. Dalam biadak. Bilar ba? Sanok panatal me biadak. Jene chen nok ba chen nei bu dak. Bi ga chu sai, bi mut tan ken nyam bi nyal tan ga kor. Wa do jene ma. Bi check de ba tan. O tin dial ni jalat bu ko pen kwan ken te nan ba o ger tin. Nyagoa wan nyal ba wan kana man nyal ai kana go nyada Ente luke na ne mu siam ko. ko je ne jaga ne me Ale nga jaw dun. bu wan dit tan bi lara go kana war ga ko nyada te le gwa ba la wutin ba do lar ba ko ku tan ga de wurin di
man đi đã thành bó vậy nên cái này quá chờ rong Nyagoa đó bên nào các quan cắt cái bó béo quan cắt béo quá thành mà nhu từ run go in ball Nyagoa đúng Inno biut wan kene man ban pin ba ke mat ken shek de la pointel Misi sage ma da sele mi da ke yan warga biasanya menyuruh terodak Inno biut wan kene man ban pin ba ke mat ken shek de la pointel Misi sage ma da sele mi da ke pointel Nyagoa long Nyagoa chỉ ít nhà cái này này đến đáp cái vút chỉ cái sai mà nên vút cái này được bó chỉ cái sai anh trai em bác quạt đã bé sai bó mình nhiều rồi chỉ quên chỉ thuốc có quên chỉ bao đất bác quạt đã bé sai Elder Basan jangan tanya nama Nyagoa long bekan ko kap kan darau mur kan Nyagoa bega warga kunden bekan kap baju tur Nyagoa long banu ko ko program da den ba gwa to ki mun ni nama gore sta ka bala jekke jo ala ke ka gwanna en walla Ada bakon laret wanya tegere buda larkon honorable Dr. Egai Cook Hallelujah. 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 Amen. Taban ngan tele rai medina balat. Baban confirm rai na kona jalat. Yemandan kendial. Lakin kemyam badul ko dan ni 7 days. Balar ta loy medid. Amen. Amen. Kan kwen mukwa conducted ka 7 days kana meraten. Church of God 7 days. 7 days. Church of God 7 days. Yeah. Kana meraten. Lakin tiang itu na kwen to na kel ke. Kodo 3 groups. And duel ko dan ka kon tie man Nyagoa ka tie man gadan. Kon andiok tipper responsibilities. Allah church bala church me boze. Mani ang wale. Go kono me. Go kono ga tede. Tede ga tede me goa nong na ye. Gan men baba lat. Baba tumni my final blessing. Gan ke diet gan wurmedi. Dem yamwe de nyodo wona gan wurmedi. Come de let de la na to ai ka Nyagoa riam da pan on riam kel on je minan ci lol te wer na Nyagoa yi wuda kamnel jere de gor ba nyai te loy da ka Nyagoa we ceng mu go ma ngay neye ci ne nga ñu walé wunu ci Yalla ciolo
pia da ne kel ga kobe pia da ne kel ga kobe ka goy nan la diena ka kada ni mut I can confirm it through goy cholo medan tega nyanya wan baka duop kobe me baka rai kan na John garang ni na riang mai choi ni kan gar dial wuri yal ma nyang kai ni ki ga ben ga duop kobe to ga absorb ngene mi rame la gode dini jen me ngai gora go e wuri yal cholo tot ngot ajene ngai gor joayu kalafu akane kendial alten gai tut ngo gar ngodi jini bi chional gor nei ne ba absorb la dubat chu chot ke let ke roy me la linkon ka ji duel kol ngo mi ji na nyu na cheke ne me churo do mo yo go nyu rajin ji nyor ke tet cholo ke chio nendial chego gor You're a bairar. Kan roda gor. Chai chuột chaga nang, cho nang katum. Chuột ni mere go tany. Cho kwan la dubat. Kan gardi al de kon elin tod moda ke gor. Me we chuột robin. Cho le ni chol ba jini kwen chuột. Ye chuột kwen Jere gore che gorke yu chude chue tel ngu kan ma kan chude gone dan ngai no ba gore nei go ken pa wori chali dar ngot tane kel medan kan gabana ka jongole e go lat mi go ro ne bo pal la kwanya ni go be la kwanya ni a chang jere long ba ni wale ngal medan ngoda ka je bagan min be wana me a blessing medan kina roy kilol nyarot ye moy ke tutke ye moy gat ke kira dian me ñoo moy min gora ba confirm ni am nana wana me kono kontar cuani Nyagoa be kai ke cuake ka be gor ke cuake ajana goro baben confirm ya wur dirme damar ya chol ba man nyal kana kon nyakor ka lwal nyarot bi ga ben bine blessing on top kel kake gon wuj mon kam ko da kon bi ara wadap ka bi awala da wuj mon ki ablat bang bi alat kana dor gol ngodomba bine e pal gon ne be betena ka Nyagoa we kon nyetu go yega nan pay roy wana me ni nyakong mabiel nyi mara tege nyadore kadela kadela ketke wuri chale kwandol nyada me go ke wandoromo kienda Nyagoa we kore tenege nyiri dit te turbeli tenege nyirial kuny kendoromo ke ogo atin ka chierwe lom kenne ni chali ki motwat kal ga chien charkong kanai nyen kan chemane Nyagoa bine ipodu Nyagoa bire mat ka nyiri biteka ay biteka yin kap mut la demor kamur la maldu ko mar teng ne yena mor ni nyama kwaye mo metele mal kam dun ki mar mo ko taye ke mal yana garnya taye ke trust tami jiri kwar ye kwar we dan kene dabit amnide
ngơ da bin amni de lung ko kam dien take a trust teleke secret kam ni ken pajin yana garnyang you take your own secret ke secret ne garnyang non tele trust tele ma an walle ki jelu yu tudora ko jin jalla wen en kwel bila toitin belotera dien mi la jalba mi binyu mi betoy tin gon dwela ti tin ki dwelu ci ko pa ngal de mor da ke trust telephone ku dial de kon en reyen telephone kel en wo mi ku naal te len goli ya le kel ya nong de yende telephone daro lakin gar nyang nong ni Nyagoa nong ne sirede ni run ye sirede la ro ye pan go yada ye ka yada ye ka nga ja dot no dara ye lengo ja dot no dara ko ni ka run telephone Nyagoa mi kok gin sirede la simne ay telephone ci ngal yada rabe ci ngal kam nyalo tega chong ka ci mer jien nyaada inene wallahi te ramia roy neina wanay roy wira je ci to roy ni tiat ni nyamde ceng le ye ke loud speaker dara mu goba go tele ji malnuko ti cebe malni garanyang kibite marko ti gol ti cebe mar garanyang no ma cebe ben cebe jagoa malnuko ka kan malni garanyang ka kan malnuko ti telephone ci bañ peñ eloy du mi wo garanyang kamnyal e wala rama ci ga gon te ndew wo won tame ni nda rewti kan en telephone batay ka trust ka tay ka mar alo ye demor garnyang nyal ceng ci dit ngode te yen nga fer mu di ne Nyagoa ka bala ñu mon tot ay ku ye ka bala yor equal iwo ne ye cegdu ye yor equal temi lel bielat kan ni kon ci ne ciar ka dor Nyagoa nyaada moren ci ciar ka dor mit la dum doro ci ciar ka dor ko wi ciar ka de be we be mi ciar ka ba we ngal lol ga ko de ba we ciar ka ke yani ka de mor ya chap de je yen ni torun ay ko ne ndew dor jen won ne yi ne be o kwen bi na ma je be o nyomu kwen loy nal ko wene ne idong kondial ko neiti kan ko ilat kaminan ite loy nal ke ine ne Nyagoa ci ben nga cangdar te tanal kan nga cangdar ci kana nok ba gor be itori ga ba no wax ka ma Nyagoa ma pare ko ba yelingu ay yan kida moyro ci andun kabaro dun ma todo be ko da pol yemo di de nyam kol ya ngam pye ngodi kwa ko ngod mun nyang ngoda ke kwa tog yene je ay tog yene ci ndun ko ngang bi ay chop wo ci ma gor loy dun ma ka bi alat ke tet ay gan lol min betiy jen go Nyagoa bane pol dap bane pol good health bana mat kor nyedi bana mat kor nyerial bana mat kor kar char bana mat kor nyadori ba Nyagoa ba ke ay jen bele sen goro be ben lel dum ki duel kol de di jen ga piu de ka wotie piu ni Nyagoa piu ba ye jile kam la widan ba ma la ke piu la ki riet ba lakin ba confirm abuna par
Go Bana Falkel. Tidial kon chala de Toria. Nyagoa put lingan as. Go tidial kon chala nyada. Go yen da mo namut put batakeli. Falna ke. Kod kor ma di lar ji loy ta gwanda ken sa ga me ke ri di ale kon cha ko ling ka kanise ka kuyi mo ti wo do kor wo cheng ni al kan fin ka lo da ken liu wo tin di ale cha lat al waqos e bible ko da ka wo ga ne ke di ale kon cha lat ga du na ri wo ba nya me nya go ba pos god kan da man namut akut kor ma dilinga ko jin sela ta go yen biya ka ko yene ka kene ni chimata jin put chaka bit dagara ku mo tene ke ka gwanda ko ta ko chol wana me ti wodu go ling roi ni yen de ko ti gwanda apo do je te kel ke to dara ke chodu jesus ko amati amen. Amen. Chagwa poskaran chawelungur kan mor ko kan baje pus bitek bijeng wi mo dia de malara ko de moiran kagat alamuch saya bahkan dang rau bago pos kajan gwa zame bebos duel kos dang rau bike coban fal bariet pusedian ba bakala namat rieten calar dies gan ban kazan dong kulo kain gua bana pal ka ki puska ajen cha pin kwar changwana dia loy ka tet tambe ka go chaka bang wala ka kui kwen mun nyang ka ne nya gwa din chaka ben ka go ko nen tin ke jila nen di do gwa din pun mun nyang ka ne nya gwa ka be mo ka gar chet yimen ci gore bible ka an ba wut na che de ba ka mat ka be ga point kel ka ba ro din ba ka kwai tema gwa din cha to ka wala bi di kele ka gwa din bi mu dial tin la ka mene ka tiene kel ba ka ne dial di skin tin chiriet puska tin chikalat kuin ne ken dial ko be ko pen kwan ne ken kan dial bi podame gwa din bi jaga waga ke ka ba ka gad kenen amen gad gan ken puska ka chod ya chwa masaya chagwa long bana ko loy nyur gwa ko mu ni na ba gwa ko bu mu do beri alaka ko na be ko doren be kan ya kajan gwa zame take a special singer me ba moy ko gwas dama Siatiang kamala gwa je shloy dantes kamanan dong chi to ka gat kondaro shala nya ko be do malwara makwingo babani al gwa meni nyama sha kweno nyima de la nyama len ka de la nyagwa len ko shianda ga shema donda koneja kamur ka shengwar ko koneja tega honorable mi shukul rem nan ta wera ni ta de la na goide de la tem jema dere me dere lo by the way ran chi 100% jana Nyagoa bide lakin me she dunulo la lare ji be jona me ta lo ko ji shakon benang but tie tia nana la wai tia tila atia ko chine ideal chikala roi kan dia tega nyama antu gure roi ka me ne jen baroje but chiro shekel kana dia de jo Nyagoa kab gondaru kabe go mi chuko to pus keji cha wen kon la karar ki nyer kon la duol ko rodi no baran wuja bada choy nok Nyagoa be che jel kel kana idije ciande ceri dul ko ande lar bo yindi dul ko ci loy rete ga ya dir kon ci akir gwa ma kon ne dul ko ande gol ci ne ramad yena nan ciane nan
ani ata loy ma di de lonko mi pi yana ga jan pe dan kan kula ngai ma no yana iti ci jore ago de ramat ye ke biya ko pi na gat na moda jariye de la ata ma di no kon chala rawo yan ci nyamar biya nay palaka kon wo kon ko wonne entiri awa chana ruk tane ko den yeru ata ma di no kon dia la jan la chala ro biji dol ko ban biya ra nyoban binere nyoban kuime bana ka man nya dan ko ba dorian ba otro mite ga ruban la rugo kwen mo dien dong bu kwen nya ma dong ba ban cha ba la ne lia dera jariya dan dong de ma tin no mo wa chloi dan tes ataman goro ba yelim te ka lat ma gwa ma la wa lat ke kala kona wa nyon ka en record lat ka me ba wa gu jirun gadan kana kon kel bana wa gu jugo an kwen e cha lat a ko video de mar gu be ta video la yar ka mi ne diaro yo ban dot gwa kel alaw ta ma de yelim wo gwirna na ba kana di de la di de ba ka dan ta ma man nyal bi ga ban chong kwi kel man wuda bi ga ban chong kwi do diana me anyal kana gwam do are chong dar bien singer point de betan nyam dian bana tin kon de lat kan ka bana ko kula gwech yan ji camera ni yo ya chong nan winami kwi me la bia gwa da me bia gwin bia kula ko ba mo ko bien kon ai de kon te camera ne ba ko gwech nan ba ko sur kamela ro da ba ko gwech ka to munni ci kon dia lu ben kel yi lo akos ji chob go de yo wa yan ben brana bo be muy de sup ka baro de rit be loy gwa de mana ni nyur sin ko wo mu wi ben tup muy ko ben chong wan me bin zam dan be je en gor ko na me gwa male gor ko na me gwa ka me gwa la lat ke ti de nas chet ka ma yan nyure e jala ko ide mo ko na wo surbo gwa bo e jan bu ko wa go ide mo ramadan en ben kiet pal ne jagwas big ro ben char ne na yo wo so ko kwi mo big le ben kwi me ban nyam de le bariet kwi me ko bi ji ko me big ko le ben ba mu kien ko le wasuk bi ben yo ci mu di sop bu lo jok ajano ya ko kwi mo de limbo en lo bia 12 kel ka okay te me dong cha nyok sa ja za go mu wa na ben no malaben ya bu lo control ne tin ba mu to ka ko kon ket pa kon ket pe video dun ba shoot ko dan yo wa kon ben ka tu mu ni chang len ko lo ben ke ben me sen zam ba ko wajan biane ngoda biane brother mud berna Nyagoa be benna kel kana masnika jan lot jan live be ngwa mena pesna line up ya ko kwijo mo jen nyimandana na me kaka kan maznike entity ka janda mandana na me ka kan maznike entity ko kwi mo bana di de ma duskel asel push ke dwal ko teke lot jendi lade jendo misi shek ci jeg ci muñ ma go along ci jaga pot DJ he should play ane je duskel what is your that Tamishi sheke mi kwaje kaku Tamishi sheke mi kwaje kaku Ngwale shankes kelo ngami ngokweni kus Mishi je bila telo Pose pose kabe ye di Biku by nyamde kam ye be ye Bikus ye kamal magero keo Chikus ko honok Eshan koni gake Mar nok shodu Keo no gedun kwa Samar nok
shake ke ono ke dumpo qua che de ni ke kum kwere ke shode chen mi qua che de ni ke kum kwere ke shode chen mi lose kus e pos ke shode ino mi lose kus e pos ke shede because ye pos ke be ye di because by nyam de kam ye be ye le because ye kamal mangero ke Chicos on up, Eshan Connie that came out, knock show do. Keo no get doom cause a man knock shake do. Keo no get doom Kabe ye di, because by nyam de, come ye be ye le, because ye kamal mangero keo, chicos on up, Eshan Connie got ke mad no show do, keo no get doom cause a mad no shake do, keo no get doom cause. Because by nyam de kam ye be ye lwe because ye kamal mangero keo chicos kono Eshan Connie gat ke mar no shodu keo no ge dum ko samar no shedu keo no ge dum ko You can put on the mic. Bana tomuin bana kotok lena di denan. Bana somuin bana kotok. Big King and Queen because we come then. Maninyal kape binyi morun. Tama bana somuin bana tok. Bị chia mà nó nhà với cái mùi chiên của con sụp kèn nhầm với loa của các cái chia chung cần anh nó quả bên đâu mà mùi cún cả gà lông bia bên yên chú quỳ đã có bia mùi bự sụp con cal cha ra nó chấp mấy chị mùi sụp quá mẹ yo bị bên cài ra cái quỳ mẹ chỉ biết là lôi cho cả đó bên bài gì giờ này là quá mà thích quen nhà đó Ganya do pe nei ko na wara bu be na wane lawo be ci mujju ci yeben top kwa za me yo yebere ara na bro mi wi so chene nei dum wan gor gwa mene go nei nei ramata ka muj baban be lu no gwa ka ba wara ye nei de shung gwa mo de ye do gwen ko nei be la wara ba jalore so eloy de tes jimar ci mandan ka bere ne kondial okay ramata komba be lu nyur go komde ci loy de te kata ne kon bake lora ka mora lu go long ci ma man ma ci abide kanyal ta lajan wodana ma go jo so meteran ke dor ke girik bengol me wong tok da biye yu morey e changa ci wala da wala ngu
biết là qua mà đấy number one chân số chứ đồ nó này được cột kia cái này được nhầm tua này được cột kia bé nhọc luôn Halo. Jaban ke siapa mana ura? Kita gerak ke kadi ya. Thế gần mấy quan rồi mới ship bật. Chagua chagwan te je gadran cebal. Cha loai me di long go cha no mui kon kem. Ya mana udah? Mui kon Ya dia. mana udah biar niam ke mui kun. Ya mana udah dia. Yang mana kadun? No ke mui. Aliak de kecek, aliak de kecek, aliak de kaganda, en wale. Và lỡ đó đi là có bún là con nào mắt cái này được ngoan. Và yên cho yên men ran chân sa để chia bên vi quả. Thế là ramai tergaga để có dong darah là lo quanh thế để bên năng. Ada sana link ada ni là ramai quăng này nó có kiên chỉ có ramai po này có albo. So bị quăng cũng có bị cái. Loi dah long yang siap tuai dah mesti lah beautiful ini yang dia lah. Cina ngai o nyumar siap lurna gua long. So tak loi mesti. Jangan siap long o cudu lepas kamera andrai mos. Kepi jauh ngam meja. Oh cala water bi benih yang war. Ngai o dua dah. Biar ni gua. Loi dah tes kemui cingwan. Kemui cingau. Kau berkat kon vadori yang betul kata loi. Hallelujah. Loi di Banua. Jangan tuai dah maya bagi gua long na ni siap lur ni gua nyumar. Gaya cang ayah nang gua. Yang nyamuk koi saban. Kami si seje mi kwaje kaku. Kami si seje mi kwaje kaku. Ngwale sankes keloi ngami ngokweni kus. Mi si je bila teloi. Kus ye pos kabe ye di.